pina kereke mme go tanna le ba batong ba re balela melaetsa ba batong ba bala melaetsa bone ke mme Tamelo Gulubane, mme Merapelo Tote, mme Neon Tatawe, mme Letson Tatawe, mme One Tote. Tare re tso re busetsa tiro go baruti mme a re tswa mo go yone ke go re berisa marona go koloing mme batong ba mo isa go koloing bone ke ba ba latelang ke re Mompating Tatawe, re Mphorang Kalapi, re Thero Temelo, re Tholego Mogotsa Kgota, re Andy Chiba, re Thobo Toteng, re Phenyo Toteng, re Kabelo Modise. Thata bara re godile thata ba ke bona nyele bana e bo re hela ba tshwari ba kesi ko mabiteng gone tao ba re tshwarelwa ke kereke puthego a kereke ke yone tabo e re holosetsa marona mme ke dumela gore go tabo go se kgakala jaaka ga ne re motsako ka gore go aiwa ka gore ke bona o ka re ko puthegong ke bo mmehela mme ke dumela gore gongwe borre batho ba le teng ka moso ba tla le thusa re tanna le ba batong ba re beela dithunya batong ba re beela dithunya bone ke mme Boikarabelo Diane, mme Lydia Andries, mme Sogo Motsobona, mme Boipelongwenya, mme Tshepo Tume, mme Gaongalelo Modise. Tare ha re tswa ho malome o tare a polela leina ene ke re o duetse Thalerwa ha re boa ko motseng wa Tetelo re tata re phataladiwa re leboga mo lapeng ke re ra Seswa Ntatawe e bo go a gonna le ka galo ka mokhanselara kana kgosi e be re a go phataladiwa ke re Sefako Ntatawe le la rona le mealo ke lone la ka moso ke dumela gore mongwe le mongwe o ikutule gore o taba a tsena ga kae ka moso yo siong le ka mothaeletsa ha ile gore ga a utwa kana ana se tsa sa bolelelwa gore o taba le ha kae mo lenaneo mme ke dumela gore mo tsatsi eno re tana marie meho ke tanela moruti gore lebogela mme tare ke santse ke monela ke re banana ba rile ba le iretse metsinyana yo sa ithaganela e ka re a tswa ha a ema ba lenela metsi a bala a diretse ya ha ma ke le meditsa gape mo le mata go se Jesu ya le ba MC peso tiro ya tsa tsile ne wits mo kerekeng ya Spiritual Healing Church asa tshwarana le tebelo jaaka pele a sala ka COVID-19 bele gore ga re nne le tebelelo go ra gore ka moso ta ba tswa mampino ta ba ta kopana le tiro ka moso pa ke di mo se wa ya no ka se la se skusenya nela re be re tsa tshwatso re be re ka ya magaeng Jesu Kriste le rato le ka be re tshepo di sala le motagano di tsamelo na ruti
Amen. Bagaetsho tiro ya rona e heletse ha mo tsatsing re tla kopana maphakela ka nako ya 5 re le hore bana neelang baphutegi metsi ke ba soloheditse jang. Thank you.